Osisi labathengisa ngemtimba eSwatini bakhala ngokungathathwa serious kwemsebenzi wabo. Sekuvele bosisi labathengisa ngemtimba kaManzini eSwatini bakhala ngamaphoyisa ukuthi ayabahlukumeza kanye nabo emakhastoma abo futhi bona abathathwa serious kulo msebenzi wabo wokuthengisa ngemtimba. Futhi Dlamini uchaza kabanti ngale ndzaba asotivele nawe. Ema-challenges besidibana nawo simasex worker kaManzini ikakhulu ebusuku emaphoyisa sekabuyele asayasihlukumeza kanti ake-ema nyalo nasekafika sithola ebusuku akakhulumi achamuka afika asishaye ngepensilane bese soyesaba ukuthi udawuya uyoripota uthini emaphoyiseni ngoba vele ushaywe lamanye akuthathe ahambe ayolala nawe. Letinyanga liphelile nje wathatha lomnye umngane ahambe olala naye makabuya athi imali wamkhomba lokwena ngathi angiboni ukuthi ngiphoyisa. Ngekuthi ke sesifundisekile kulokunye emalungelo ethu. Wathi ke na asambise emaphoyiseni abo ufuna ukungibhadalisa. Wathi nafika lapha police station eminyango la khipha le mali lephoyisa lamnika labona ukuthi vele akesabi lo muntu sengidawungena enkingeni. Ayasihlukumeza vele kakhulu. Sibuye nasema-clientini ma-clients solo vele anako lokusihlukumeza. Ulale nemumfu uze uve ukuthi akusekho mnanzi enhlitweni akutshela ukuthi ngibhadele mina vele akuthembise kuwulwisa. Banako vele lokungazithathi serious. Sibuye ebamphinde siphila nabo bangani nebomakhelwane nabomakhelwane banako lokuthi maybe wake wakubona engahamba ngemoto soyabuya sothi maybe uphuma estandini soyahamba sekuyahleka umbona nje soyakhona. Bangani lebanye lesiphila nabo khanze ukuthi bona abaphandi ngalokuthi vele bahambe bayele edolobheni kukhuluma nephambane nje kube nemvelo encane soyakuphuka ngithengisa imini loyo mzuzu thina siphandela abamfa bethu. Lokunye lesi sidibana nawo ema-sex workers lamancane awathethe ama-clients akasakhona ukusebenzisa kahle nenzaba inzaba ama-sex workers lamancane yes ama-sex workers lamancane asayashipisa umtimba addicted ama-drugs kakhulu incumbi yawo nje lamancane akathandi nale condom akusimbo la ithatha serious nje ukhuluma ikhona na uthi awakhulumisa akutshela ukuthi manje yabo le mvu ngebeve ngawo yabo so vele sekukhona lokhu sisebenzele kalukhonyana. Isambane News Swaziland, bringing you the latest from Eswatini and the region.